losing ka ni dan 12:30 am chun Canada versus South Africa round of 32 ki patna akichip na hlona chun Canada in goal zone ananei to hlon in first round of 16 akai taw win hi akiti hito hlon chun ama hodia jong round of 16 akai naw masa pianu hi akiti Stephen Eustachiou in South Africa te to akichip muwachun goal ahumin hichun ama hodia knockout stage zo masapian ahung hitaw win hi ati Canada next match hi Netherlands hi lo le Morocco te to kichim diu hi win hi National Investigation Agency NIA in lamka kangpu pilampia embusa kithat pastor thumho case buipi tading National Investigation Agency NIA in achi sa nisim som le thummei 2026 ni khuwa kangpu pi district Manipura Koki Church pastor mi thum embusa kithat hole akisukha ho case khulna anei pandiu hitai ti thulut akimui na hi report ki mudung zuin aki atek ho chu charge to dollar meeting zawwa achian namun u kangpu pi a hinjut na uwa kot jimle kot lien ki ka ambush 0 nya akap chomu a hi akiti hito hlon in center in achung thu hi anaya in a holdin pi do na ananei ta na hi hiji incident hi Manipur ethnic tension ji a umahi in hiji chon public min angai chat pen chu civil mi chunga protection a umding hi a hi pe ni na hi ati Vanoya footballer min thang Cristiano Ronaldo le ain nei pi in Venezuela earthquake ji in donation anabol hanin na hi akiti Venezuela gamsunga nasata a ling earthquake anu umji in mi asanga simin thina anoto in hiji chun Cristiano Ronaldo le ain nei pi Georgina in emergency support ding le humanitarian effort din donation $500,000 anabol hanin na hi akiti hichi donation chun akitong kha akisukha link ki hoji abuina to hodin emergency shelter ne la cha thing lole ai chule adang dang ki thupi na apang ding a hi akiti Ronaldo le ajinun asei biana hlona chun akitong kha akisukha insung mi te jo si ho chunga keinin jong kapu nat pi hlonin chule kalainat pi hlonin na hi ati hichi contribution hin akitong kha akisukha insung mi te dia relief niaw cha a apan na theding jong ka kinyap na hlon na hi ati tu chana rescue team hon building in achim hum ho holjing laia hi to hlon in ama ho ki thupi na thei chan in pan la khom jing ding in humanitarian organization in leisi chung pumpi ngi na a hin nei win hi US President Trump in 2027 le India will dia ki go US Secretary of State Marco Rubio in achi sa ni sim som ni le sagi June 2026 Saturday ni ho in IANS exclusive interview achun asay in Trump administration in US President Donald Trump in agan na thei pen 2027 kumle India gamsung agawil thei na dia panakila jingi ti phundo na ananei na hi akiti US President Donald Trump in India ahung building ji pianta achu US India ki ka a goal cha ki vopma ki vop theina ding le sumkol veina lampi sim hoiding ti hi atupi piana hi ati US State Secretary Marco Rubio hin IANS exclusive in interview abol na a asei be na achun US President Trump in India ahung vil masanga ke mata injong India kaga pha masat ding a hi ati interview bolhon athudo khat kit chu US President Trump in India visit a bolding hi Huawei dia ki fix sitam ti a hin Rubio in adon but na achun henge ki gutna achi jing lai hi ati amana sebe kit chu US India relationship hi anahoi jing a hi in masang lai la jong chun India Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump jong G7 summit na chun anaki muto hlon in ki holim na jong ananei hlon in na hi akiti hito hlon chun hi tabonga goal cha ki ngai lut relationship hi suhat be na dia US President in India vil na anei ding a hi ati
Myanmar Rakhine State akon junta sipei phabep Arakan Army hon anamano Myanmar Rakhine State akon junta sipei phabep Arakan Army AA hon anamano vinahiya kiti mi phabep khat jong athan uvin galman cha jong tamta analado uvinahiya kiti Sule akiman junta army ho hi atamzo force akimana basic training bo abol sa uwa galkap dia ahin sola hitia Arakan Army AA akonin tuso chun anasejin nahi Meitei Naga ki pun khoma ki mai tu pinadinga thulu na kilata Koki thingnoi hon gamsunga nam ho hianga tanglo hila asu gan thei chule ha san na pi hichi deilo dodal na in Meitei Naga meira pai bi no mei kiloi khom na ho khatna ki gop khoma ki mai tu pinading in thulu na akilata yati Government in gamsunga agammi nam ho hi ahin khule nei lego avian tu pi zo tapun mi ki that mi ki hen phabep tanglowa achi hla ajing chana jong government in to anei lo ji in Meitei Naga nama meira pai bi hon ki pun khoma isu zo si ki mai tu pinadinga ki gut sa ki ding a hitai tin hi chi to khom na achun ana phong da o na hi